Ngiyalibingelela bathandekayo lonke kuzindawana zonke lapha likhona ngegama lenkosi. Namhlanje sikusifundo 8 esiloyisayo lesikukhulekela ubana uNkulunkulu akhulume lathi kulesi sifundo. Okhuluma lani umfundisi Ukuhlelela. Salibonani izihlobo zami ngegama laJesu Kristu. Lapha sikhona endaweni zonke siyabonga uThixo sinika impilo lokusinika ilungelo lokuthi sifunde ngaye elizwini lakhe okhulumayo ngumfundisi Ndebele. Ngiyalibingelela ababukeli labalaleli ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga ukuhlangana njalo sifunda isifundo sosuku lwanamhlanje okhulumayo uMishayeli Ndlovu. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu ezamazinyane. Siyalamukela kusifundo sanamhlanje esilokukholwa ukubana liyabusiseka ngezifundo zinalezi okhulumayo ngusikhathele Ncube. Asicimezeni isikhulekeni. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga elinye ithuba njalo sesinikile lona lababukeli labalaleli ubana sizokuzwa isifundo sakho. Sengathi inkosi ngathumela umoya wakho engcwele asichasisele khona kanye ufuna sikuzwe. Usiphe futhi inkosi amandla ukubana sikuphile ukuze konalo umhlaba sikwazi inkosi ukuphumelela okuyikho okuqondileyo. Uthi lanxa usiza zolanda abenze yakho intando sonke ngobunengi bethu sibe ngabayenzi le intando yakho sibe khona embusweni. Ngayo Jesu ngiyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga njalo bathandekayo ukwamukela uMishayeli uNdlovu. Sokunsuku singelaye. Siyajabula ubana singene lesi sifundo salamhlanje. Ngeke sikhumbuzane kancane kuviki leliyana laphelayo kusifundo 6. Nxa lisakhumbula abangane sathinta kakhulu ngokuzibekela inotho ngaphi ezulwini. Silimukisa kakhulu ngengozi yokufuna ugcine izinto zakho lapha emhlabeni ezakubhujiswa ngosokuthize. Kanti kuqakathekile ukwazi ukuthi lapho inotho yakho ikhona lapho lenhliziyo yakho khona. Sengani inotho yethu ingahlala esezulwini. Kusifundo 7 sikhangele ngodaba oluqakathekileyo kulabo abancane kubafowethu. Indaba eyiqakathekile kakhulu yikukhumbula ukuthi uJehova uzahlala esinikile abantu abampofu okumele sibasize sonke isikhathi. Kwaba umsebenzi kaJesu Kristu omkhulu kakhulu awenza lapha emhlabeni ke. Kanti ke namhlanje bathandekayo kungenza ngibobotheke kancane ngokukhangela lesi sifundo esiqakathekileyo ukuceba ukuphumelela. Amen. Akula muntu babadube ongafuni ukuphumelela. Umntwana engapasa esikolweni uyathola umuntu esetshela wonke umuntu umntana uphumelele kuyinto enhle ukwenza njani ukuphumelela. Kanti singaphumelela njani? Asike sikhangeleni ke indinyana yethu ukufunda kwekhanda ezasiqondisa ukuphumelela okuqotho. Sikhangela uColossians ngo3 verse ka23 kusiya ku24. Ibala kanje langabe kuyini elikwenzayo kusebenzeni ngenhliziyo yenu yonke njengokusebenzela inkosi hathi abantu. Siyabonga. Sithini ngalindina ukufundwa ngekhanda nxa sikhangele singakayiphambili maqondana lesihloko sethu ukuceba ukuphumelela. Ezintweni zonke esilazo kaziziveleli. Right. Ziyahlelwa. Lempilo iyahlelwa futhi. Lathi ukuphila kwethu kungenxa yohlelo lwezulu. Awuphonga ukuhlanhlatha. Hayi. So kuqhakathekile ukuthi singafunda namhlanje sisuke phansi siyehlela. Kodwa ekuhleleni kwethu ibisisithi kukho konke esikwenzayo. Ngoba singahlela kumele senze. So kukho konke esikwenzayo kasikwenzeni ngenhliziyo yethu yonke ukuze udumo luye kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu enguye osinika amandla losinika konke silakho. Siyabonga. Kukhona lokho akuthinta uNdlovu lapha ukuthi kumele uhlele. Ngicabanga ukuthi khona uyakule njongo kwakuqala. Right. Injongo yakho yona le ivele siso sankhona siyini mfundisi singubani. So ke sithola ukuthi khona kulokuphumelela kwasemhlabeni. Kulokuphumelela
kwezulu kuyikho okufuna uNkulunkulu osidalileyo. Ngakho-ke sakuthola esifundweni ngalokho esiqhubekela phambili ukuthi kuvele kuhamba njani. Kwesinye isikhathi siyathi umuntu uphumelele, kwesinye isikhathi sithi ubani kaphumelelanga. Ikanti-ke ngamehlo ezulu uphumelele. Ngamehlo ezulu lo esithi ophumeleleyo kaphumelelanga. Sakuthola abathandekayo esifundweni konke khona lokho. Umcabango oze kimi ekhuluma laphana ukuthi isihloko sithethe ukuceba ukuphumelela. Right. Kwenye indawo eBhayibhelini lithi lona umuntu angaceba amacebo kodwa uphumelelisa nguJehova. Amen. Right. Ngenye indlela konke singabe sicaba ukukwenza singachiya uNkulunkulu akula kuphumelela. Akula kuphumelela. Kuyabe kuyikukhuluma sezithokozisa kodwa umlimi efaka ukuthi ayisikho. Kasingene nesifundweni ke sikwazi ukuthi umlimi uthi sifunde ukuthi nxa siphumelele kuyini ukuphumelela enkosini kuzasisiza lokho. Yeah. Uma sikhangela kulabantu esifisa sibakhangele ezinye izimilo zabantu umuntu njengo Josefa. Yeah, uma sikhangela uJosefa eGibhite usuka ejele esiyahlala esihlalweni sobukhosi. Yeah. Ususithi kunjalo usibona uJohane owayengumvuli indlela. Yes. Ememezela ngoJesu Kristu ozayo. Inkosi yethu. Usuka yena ejele esiya ethuneni. Sekutolika kanjani lokho nxa sikhuluma ngokuphumelela? Singalahlekelwa ukuthi sifunda siphansi komhlaba ophakathi kwempikiswano. Alright. Ukuphumelela ukucaca lapha ngokukaThixo bonke baphumelela abantu lapha. Ngoba uNkulunkulu nguye owayebahola. uJoseph esiyangena lapha entolongweni umlimi wayelokhelayo wamthuthukisa wasuka kwesizinga esiyakolizinga. La lokhulunywa ngayo uJohane la wayenza izimanga. Umlimi wavuma ukuthi ayephelela ngapha kodwa ke phela isiphetho sabantu ababili ngabahlala engcwabeni baza kukhupha ekhaya ezulwini. So ukuphumelela baphumelela ngoba baphila impilo eyabasusa lapha ekufeni uJesu esiza bavuke baye ekhaya ezulwini. Ikuphumelela sikudinga okukhonza uThixo sidlule emhlabeni siye ekhaya. Sizayicazula siyaphambilili yalendaba la lombuzo ufuna nxa sesiyaphutsha sizawuke sikhangele futhi kabanzi walombuzo kanti vele ufuna ukukhuluma Mfundisi Mlilo. Yeah. Kokwalapha emhlabeni umuntu ophumelele siyakwazi ukumbona thina. Simbona ngemoto. Simbona ngempahla laso. Ngaba le fremachine ekuthathayo usuka kwenye indawo siya kwenye indawo. Sibuye endlini yakho sithole ilokunkanyankanya okumangalisayo. Thina sesihle sifaka ukhwethu. Sithi umuntu lo unjani uphumelele ngelihlo lenyama lalapha emhlabeni. So abantu labo ngabakhangela ungasebenzisanga ukukholwa ungathi funa omunye waphumelela uJoseph and ngoba wazwa esigodlweni waphila kuhle. Ubususithi uJohane umbhaphathizi kanjani kaphumelelanga ngoba wayethuneni. Kodwa isiphetho sabo bonke bobabili laba sithola ukuthi baphumelele. So kulokuphumelela endinyaneni yokhanda lapha kulokuthi singenzeli abantu not kodwa sisenzele ubani uNkulunkulu ngoba kulentando ezimbili la kulentando kaNkulunkulu lentando kabani yabantu singaphumelela ngokwentando yabantu sizazuza isidindo sabantu kodwa ubusisiwe lo ozaphumelela ngentando yezulu azuza isidindo sezulu lalapha emhlabeni futhi azuze intando isidindo sangaphi salapha emhlabeni. Ngithathekiswa ligama ukuthi sisenzela ubani uNkulunkulu. uJosefa ungena ejele wenzela uNkulunkulu. Yes. Ume ebuqothweni bakhe lenze konke ngokuphela konke. uJohane ungena ejele azayiqunywa ikhanda. Kodwa elokho senza intando kabani uphumelele kunjalo ngoba kasangasuke emandleni wasuka uNkulunkulu emandleni esitha siyawo. Kanti ke vele amacebo wonke okuphumela sikhuthazwa bona siqalele ngaphi kumacebo wonke okuphumela siqalele ngaphi sizakufunda kabanzi khona kodwa singatsho amafitshane. iBhayibheli lithe lina konke likwenzayo likwenze likwazi ukuthi lithokoza uNkulunkulu. Anje uGenesis waqala levesi yaqala ekuqaleni uNkulunkulu. Vele mina engithi semphumelele ngabe khona lokuphumelela ngabe kwazi wayevele khona uNkulunkulu. So ngiqala ngulo owadala mina waletha lokuphumelela ngamazi yena ngizaphumelela kweqiniso. Ngize ngikhumbule umfundisi khonapho ukuthi emhlabeni ngananzelela yonke into ethengiswayo ile manual. Ungathi wena hayi manual naka ngisebenzisa mana ngenze
ngizasihlanganisela uzaphambanisa okuye uzawudubukela sokuye ungatholakala impilo esiyiphilayo impilo leyo lomnikazi lathi njengabantu silapho esivela khona singazwisisa khona phansi sivela ngaphi lapho esivela khona utheni vele usiphila imanyuwali leBhayibheli konke kukhona lapha ngiphendula umbuzo wakho uthi khona vele kuqalela ngaphi uqalela kumanyuwali nale utheni umnikazi bese kulahleka engqondweni lasenhliziyweni ngoba nxa silobudlelwano obuhle loNkulunkulu kuthi uthi inhliziyo zethu lengqondo zethu zifocused zigxilile kubani kuNkulunkulu ukuphumelela kwethu kuba lula ngikhumbula omunye umfanekiso lapha eBhayibhelini indoda okuthiwa nguJobe xa uthiwa indoda le yayimesaba uNkulunkulu kodwa yayiphumelele ngezinto zalapha emhlabeni lanxa izinto lezi sezisusiwe indoda le ayisikuthi iyali ngasanothanga kumbe ingasaphumelelanga kodwa iyali lokhe igxilile kubani kuNkulunkulu so ngeyindlela inotho eqhakathekileyo yokuqala yokunotha ekwazini iNkulunkulu. Amen. Siyabonga. Amen. Kwasikhathi kuyake kuhlupha abantu bathandekayo ukuthi mina ngiyamkhonza uNkulunkulu ngiyakhipha okwechumi yenza ubusubona baye bephumelela abangalandaba loNkulunkulu wena konke uthi uyakwenza kufike izimfa imikhuhlane ubone kakuphumeleli kumele kusiphathe njani khonokho ngeke ngakutsho ngathi mina okwaqala nguNkulunkulu uDavida uya kuHubo lika 73 uthi ngahawukela mbona babe bephumelela kodwa ngithe sensiye kuphetheni kwabo ngathi hayi kabaphumelelanga ngoba phetha bengasindiswanga balaleli lababukeli indaba yokuphumelela ingachiya ukukhonza uThixo awuphumelelanga ngoba isiphetho somuntu asiphethi sengcwabeni umhlaba uza kuguqulwa lo abantu bavuswe bayekhaya ngcono ngiphumelele ngilenkosi ikuphumelela kweqiniso enye indoda yangcwatshwa iredio ikhala emoteni yacela ukuthi ngafa ifuna ukuthi ihambe lemoto dalimfake phakathi bathaya iredio kodwa izinto zalapha emhlabeni ngezesikhatshana nje izinto eziphelayo izinto ezinjani ezidlulayo kwesinye isikhathi sisuka sizifise kakhulu size sidela uNkulunkulu bese sikhohle ukuthi ngokwesikhatshana nje kulokuhle lenotho emangalisayo uNkulunkulu asilungiseleleyo. Siyabona themba sesizwile balaleli ngezikhulumi esesithe zaletha sisendlalela lesisifundo saleli iviki. Zakukhangela kabanzi ubana umqondo okuphumela ngelihlo lobunceku yiwuphi obuthembekileyo kakhulu ngelihlo kanjani lobunceku isteward la ngezimiso zokuphathwa kanjani kwenceku sizuzile inceku kanti uzayiphatha kanjani leyo nceku ngoyisa ukhangela sakukhangela amanyathelo abambekayo azasincedisa sibe lokuphumela okunjani okuqotho sibalekele indlela ezasukisela ngapi egodini ake sikhangele uMpumelelo ngo12 verse ka1 sibe sikhangele uMateyu ngo6 verse ka23 ibala kanje uMpumelelo 12 khumbula umdali wakho ngezinsuku zobutsha bakho kungakafiki izinsuku zokuhlupheka njalo kusondele leminyaka lapho oza kuthi angizuzi ukuthokoza kuzo uMateyu ngo6 verse 23 ibala kanje uMateyu ngo6 verse 23 verse 23 verse 33 ingqondo zami sesiya ku23 kodwa funani kuqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe kuza kuthi ke zonke lezi zinto liziphiwe lazo lizakhumbula ubana sivula lesisifundo sike sabuza umbuzo uthi kanti vele kumele umuntu aqalele ngapi nxa edinga ke lezi zinto lamavesi womabili nxa siwakhangele asikhuthaza sisanabesa esike sawukhuluma asikhuthaza ubana kumele siqalele ngapi kuyinomela kube ngokokuqala nxa sidinga ukuphumela okuqotho na asixoxeni ngamavesi la sifundani bathandekayo kuMateyu la kuMpumelelo funani uqala umbuso kaNkulunkulu now ekuphileni kwethu lapha sifuna umbuso walapha emhlabeni lezinto zalapha emhlabeni but iBhayibheli liyasikhuthaza lapha lethi ebantwini abatsha khumbula umenzi wakho usaselamandla ngokukhumbula umenzi
yikufuna umbuso. Umbuso kabani? kaNkulunkulu. Sengathi ke singakunanzelela lokho bese sikwenza khonokho ngoba izindingeko zethu zisalapha emhlabeni yize zibonisayo ukuthi sikhangelele okwalapha emhlabeni kumbe sikhangelele okwasembusweni wangaphi wasezulwini. Maybe ingxaki singaba sekuthini kwesinye isikhathi ungayenza ukulunga ukhangelele okombuso wesezulwini. Abantu nxa bekukhangele ngelihlo langapha emhlabeni bese bebona ngani kawenzi kahle. Ugcine usungasabalelwa ebantwini abanjani abangenzi kahle. Kodwa nxa kusehlelweni lezulu usenza intando kaNkulunkulu funa kuqala ubususenza lokho kutshiwo nguNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ukulunga kwakhe kuzafunyanwa kukithi lokuphumelela futhi kuza kufunyanwa kukithi. Siyabonga. Abanye bathini singananzelela impilo yomuntu iluhambo kusukela ekuzalweni ekukhuleni abuya qhubekele phambili ekuthatheni ekondleni abantwana mhlawumbe ngokubusiswa nguNkulunkulu afike kuluphaleni abilixhegu abe yisalukazi. Nxa uJesu engabuyanga abanye balale abanye njalo baza uJesu abathola bengabaphilayo. So sitho ukuthi khona lolu hambo kudinga khonokho esikuthinta ukuthi ufuna uqala umbuso kaNkulunkulu. Siyaphiwe umzekeliso lapha mfundisi lapho siphiwa nguJacob. Sitho uJacob ukuthi khona waleya ifoundation waba lokudlelana loNkulunkulu waze wathembisa ukuthi uzawuba qotho athembakale ukho konke akhiphe ngitsho leminikelo lokwetshumi. Kakaqalisa impilo kakacabanga ukuthatha kodwa ulungisa ubudlelwano bakhe loNkulunkulu. Kambe wayengabuya yena uRasheli azomkhipha kulolu hlelo ayeseluhleli. So ngiyayikho ukuthi khona ngalokho esithinta indaba yokuthi khona first things first oqala uqaleni lungisa ubudlelwano bakho loNkulunkulu. Oza kumthatha kumbe oza kuthatha kabe la futhi ngolohlelo lufana naye kuzakwenza ukuthi khona kube lula ukuthi uhambo lolu lwasemhlabeni esihamba kilo likambe lonke lisiyaphambili libuswa nguNkulunkulu. Enguye futhi olinika ukuphumelela njalo enguye futhi ngade sithinta lapha ukuthi khona kwesikhathi emhlabeni uzathola sengathi awuphumelelanga. Abalisebenzayo bathi uluzile. Ikanti ke nxa uyizisa indaba ukuthi ukuphumelela kutshona konke lokho kwenzakalayo ngenxa yempikiswano enkulu great controversy akusihluphi sobabili ngoba se understand ukuthi hayi kungenxa yempikiswano kodwa thina njani irace le kayiphelele la umvuzo wangikhona intambo yangikhona isezulwini mhla uJesu ebuya. Akutsho ukuthi empilweni kusekela umuntu ezalwa kumele abe lezinqumo azenzayo. Izinqumo eziqondileyo ngoba umuntu vele nxa isiba semhlabeni uba yinceko esithutshe emhlabeni. So indlela yaziphatha ngayo kumele ube lobunceku thina. Indlela oyafuna lo msebenzi okhetha ukuwenza kawube ngumsebenzi uyagcwalisa ubunceku bakho ngoNkulunkulu. Ungakhetha umsebenzi uyathi udilize wena udilize labakini bonke. Bazi bathi kathi waye ukhetha umsebenzi onje. Kumbe ibhizinisi yenza ibhizinisi eyenza ukuthi usale ngumuntu uNkulunkulu lebantwini lasesigabeni. So umlimi afuna sikwazi ukuthi singaqala ngaye uyathungamela ubutsha bomuntu athungamele ukukhetha kwakhe intombi lejaha athungamele ibhizinesi lokucabanga angakwenza konke kube kuholwa nguThixo ngoba uqalene umnikazi wezinto. Siyabonga. Imbaxa ezimbili engizitholayo lapha ukuthi ubhaxa lokuqala ngokugudlana lezinto lesiqu sikamoya ukuthi kasibeni ngabantu abaspiritual ezintweni esizenzayo ngoba ispirituality ukukholwa kwethu umoya ukukholwa yiwo sifuqela ukuthi sisebenze. Ukusebenza akukho physical kodwa ngumlayo oza ngokuba spiritual ngoba kuyintando kabani kaNkulunkulu. Singakwenza khonokho bese siye ebhaqeni lesibili olokuhlela ingcebo. Singasebenza sibe ngabantu abaholwa ngumlimo ubudlelwano bethu bube kahle loNkulunkulu kuba lula ukuhlela lokumisa lokho uNkulunkulu asibusise ngakho ukuze siphumelele. Ngileqiniso ukuthi nabantu abatsha bayazuza usizo kule ndaba. Ekwazini njalo sesikhulumile ukuthi ngingakachati kanqabe bani ngokuceba loNkulunkulu kuzo zonke izinto zethu whether ufuna ukwenza ibusinessman ngeqiniso bana abantwana bazwisisa bafunda bathola okuhle kulokho. Akungifundele abaseKorinte besibili ngo6 verse ka14 lo 15 ngifuna amazwi esiwafumana kuleli ivesi bana aqhathe kangakanani kuyini okumele
sikuhlolisise anduba umthathe kumbe wendele komnye umuntu kuyini okumele ukuhlolisise. Kodwa sibili ngo-6 verse ngo-14. Yes, lo 15. Lingazibopheli ndawonye labangakholwayo ngoba ukulunga lobubi kulokuhambelana bani na, loba ibudlelwano bani obungaba khona phakathi kokukhanya lobumnyama na. Verse 15. Yikuzwana bani okukhona phakathi kukaKristu loBeliyali na, yikuhambelana bani okholwayo alakho longakholwayo na. Esingazamana sikucazulule lapha okokuqala ngamazwi aleli ivesi siwezwe sithini. Sibona kuqatheka kanani ubana sikhangele abantu esihambelana ngoba nxa ngilalele idinga ukuchaza ukuthi thatha umuntu elinjani elihambelanayo. Nxa likholwa lokhu thatha lokhu elinjani sizwa isithini. Then bese siphendula ukuthi wona lamazwi ale ivesi aqatheka kangakanani ubana sihlolisise andubana ngithathe kumbe ngiyekwenda ngihlolisise ukuthi into lezi zonke sizahambelana na, singakhohlwa ubana qala kubani uNkulunkulu. Asixoxeni. Le ivesi ithi nxa udinga ungadingo le mali. Right, nasindaba. Ungadingi ivele ophumeleleyo, but dinga omesabayo uNkulunkulu. Alright. Ukuze licebe impilo lilo uNkulunkulu liphumelela lisephambili. Nasindaba. So kulobudlelwano bani phakathi kokukhanya lobunyama, phakathi kukaNkulunkulu lesitha esingubani esinguSathane. So indaba lapha kayiqaleli enzuzweni, kayiqaleli engcebweni, ngoba ungakhangela ingcebo iza kuchabalala emthathweni, umthatho usudelile. Into endidadekisa lapha ukuthi sifunda ukuceba ukuphumelela. Alright. Umuntu kuzayachata uyakuceba. Afike kusuku lakho nathi ngize ngaphumelela. Umlimi asethi zwana ungakaqalisi ukucabanga intombi mbijaha. Qala ngami ngoba ungachiya mina kawukwazi umuntu ozawuthi khoxo kuwe kuhle. So umlimi uxwayisa amajaha lamantombazana ukuthi singakaplani ukwenza ulutho asiqaleni ngaye. Uzasinika ukwazi ukuthi sengilo uNkulunkulu kumele ngicele kuye anginike umuntu amaziyo esiyaphila ndawonye bese siphumelela kwinhlelo zonke zempilo. Indaba isekutheni njengezinceko kasiqaleni ngoNkulunkulu sibancane nabadala umlimi uzasithungamela. Enye ingozi ejike kuba khona ukuthi umuntu engakakhethi uJesu njengenkosi lomsindisi engangeni kumuli lesikhulume ngayo ngathi siqasa sesifundo. Umuntu omutsha bese sithi hayi ngizabe ngimchumayeza. Ngizabe ngimchumayeza uzazabhabhathizwe kodwa mina ngiyamthanda. Kunengozi khona lapha. Ngithemba sizabalaleli lababukeli ukuthi kasikhethani. Kodwa sithi khona yebo uthumo lukhona. Kumele sihambe sichumayele ezizweni zonke abantu baphenduke. Abaphendukayo bayabhabhathizwa kodwa nxa sesibuya emtshadweni njengoba sikhuluma indaba yokuceba ukuphumelela mfundisi. Siceba ukuphumelela yikho lapho esithi khona ubunyama lokukhanya vele njani ngeke ukuhambisane vele. Kodwa ke asitshongo ukuthi khona abantu abangakakhethi uNkulunkulu hayi sesibafaka ngaliceleni hayi kumele sibachumayeze yebo bebandleni. Kodwa ke sinanzelele ukuthi marriage partner emfuna ukuthathana laye sihamba sonke siyasisa. Yes. Ngeyindlela uthi wena enzaletha njengakulethanga enkolweni. Ngithi mina nxa nalithanda ibhora lonke liyangenana thathanani. Nxa lilithanda lilile inkolo thize ngenani khonapho lapho njani elikhona kuzavumelana. Kodwa ungavule kuphambane izinkolo kuba umkenke ochitha yini umtshado. Sisiyabonga abathandekayo indaba emqoka la kulesi sigaba yokukhumbula ukuthi kuyo yonke into kanqale kubani uNkulunkulu. Ingaqala uNkulunkulu uzancedisa ukuqonda kwekho okuqandileyo nta. Akungifundele uZaga qala ngoGenesis 2:15. uGenesis 2:15 Yes. ubala kanje uJehova uNkulunkulu wamthatha umuntu wambeka esivandeni sase-Edeni ukuthi asisebenze njalo asinakekele. Lapho kwakunini umuntu esebenza engadini esinakekela. Kulabantu abanengi abacabanga ukuthi ukusebenza
kweza njengesithuko ngoba isono sesingena emhlabeni. Ukusebenza into embi. Futhi sixwayisane nxa sizwisisa ukuthi uAdam waqala ukusebenza esengadini. Ngiyananzela lapho ukuthi kulabantu abavukela emgelweni ekuseni emini angikhatshwanga kaka nginjani. Kulabantu futhi abathena hayi akumele basebenzele ngomaid labo bani bavuka belele endlini okwabe ukuthi semfuna ukudla semfuna lokhwana. Ake sitsho ukuthi sithini ngaleli iverse. Iverse leli balaleli lababukeli lihle lathi uAdam eqeda ukudalwa ufakwe ensimini kuthiwa sebenza unakekele. Isono sasingekho. uNkulunkulu ngokuba nguNkulunkulu kwakhe wakwazi ukuthi into ayidalelwa ngumuntu ephila iyadinga ukusebenza ukuze umzimba uphile ube lempilakahle. Ukugijima kwegazi lokuphila komzimba kudinga ukuthi kube lokuthi izinto zisebenze. So uNkulunkulu unika isebenze usa njengesibusiso. Kayisiso sono. Lanxa sekungena isono kakuzange kusuka ukusebenza ngoba uThixo waqhubeka ethi kusetshenzwe ngenye indlela. So lapha Dube uthi wena ingaze ngithi nxa ngizele so ngithele kule moto ngikhaya. Kulokudla onkokwanele ayisimali ebanki vele yahle yachiwa ngkhokho wami wesithathu ngale ngemuva kwami. Kuyadinga ukuthi ngisebenze. Kudingakala into zonke into ezihlezi. Kudingakala kakhulu ngoba inotho leyana izadlula usale usunguwe kungasela notho. So yakwenza lingasekho. Sisemhlabeni ochabalisa izinto. Funda ukuthi ungazimela la ngaso uhambile kwachiwa ngumama kumbe ubaba ngomkhulu ngoba lawe ulezandla lengqondo. Ukusebenza kawusetshenzelwa lapha uAdam uthi akasebenza. Kazothi wona fundisa abanye base kodwa asebenza. So umntwana ongikhaya lo baba lo mama kabasebenze munye ngamunye impilo bakhona ngokusebenza. Ungaze kube lo maid asebenze. Kunjalo ufuna ukukhuluma. Sithola ukuthi khona uAdam wayesiba lokuthokoza nxa wayebheka ingadi. Kunokuyantu usebenzile nxa ebona impumela yangikhona kwakumthokozisa ngaphakathi. Kulamandla ekusebenzeni ekuboneni impumela yalokho okwenze ngezandla zakho. Ngakho ke ngiyakhuthaza ukuthi khona labana abangani mhlawumbe sesiphelelwe akukho okwenza asidinge nokwenza sisebenze. uNkulunkulu uzabusisa konke okusebenzileyo. Unentozo emanganisayo ekuzisebenzeleni. Ngithi into ngu-chapter 1 kaGenesis iverse ngelika 22. Alright. uAdam kuthiwa asebenze. Kodwa uGenesis 1 iverse ngelika 22 uNkulunkulu uthi ulaya indalo yonke ukubana God blessed them saying be fruitful and multiply. And uNkulunkulu sedalile izinanakazana sedalile izinyamazana wadala imvelo akakadala umuntu ucommand imvelo ukuthi kayibe fruitful imultiply ukusebenza. So umuntu akusuye ukudimanda ukuqala ukuthi sebenza njengoba Adam sebenza. Hayi isihlahla sona ngokwaso uNkulunkulu udinga ukuthi senze njani sisebenze. Izinyamazana zona ngokwazo uNkulunkulu udinga ukuthi zenze njani zisebenze. Ngakho ke ingadi nansi la kuyasetshenzwa. Yikhona ungazuhlanyela ulutho luyamila lodwa ungakhulekanga luyamila ulutho lona ngoba luyasebenza. Endaweni enjalo uNkulunkulu ebesemisa uAdam ebesesithi nansi ingadi Adam lawe ethembeka ekwenzeni njani ekusebenzeni sebenza. Isibusiso mfundisi wami ukusebenza ngoba odalayo nguye wathi mina ngisemsebenzini iko ndifundisa ukuthi kuyasetshenzwa. Yikho ubona la ngaso kungena isono wabuya wazongena umsebenzi ukuthi abuyisele indalo yakhe. Ngicela ukuthi sithathe umsebenzi njengesibusiso singathatha njengesithuko ngoba kugcina impilo. Ubusela lobugovu buyaqedwa ukusebenza. Nxa kungena ukusebenza uyacabanga into eziningi ezingayisizo. So sithi thina ukusebenza isibusiso. Nyange nanzelele lapha umntwana engona sonile wena hambe egebhe engadini umpaniche ngokusebenza. Sibonani ku right kuwenza umntwana abone umsebenzi uyisibusiso kumbe ku right nxa kunjalo. Abadala isiKristu kasingazibophile
sibe ngumthwalo kumbe ukusebenza akungavalelwa kube ijele ukuthi sokuthwalisa umuntu nzima ukuthi sokusuka kwesinye isikhathi usumsindisa ukuthi hayi ngoba uyenze lokho hambe esebenza ugebhe umfolo wonke hayi ukusebenza kumele kube yingxenye yempilo yethu yikho thina sisithi ukusebenza akusovulekele emsebenzini hayi ukusebenza ukuthi la nxa ukhona endlini ungahlala ebridgini kodwa uthwale ipiki uthwale ifotsholo uyenze okunye engadini uqede lapho uyenzani uyephumula nxa kudingakala ukuthi uphumule so ukusebenza kumele kube yisibusiso kakumelanga kube ngumthwalo ukuqondisa kwami mfundisi ungananzelela impilo esesiphila kathesi abantwana sebephenduke baba zinkosana sezibekwe lapha ukuthi kule lamakhosikazi ukuthi khona abakufunayo konke bayakuphiwa labangakucelanga umzali uyaphitheka gijime abe kuphela lokho eprovider kuphela yena wakhe kube lokho edemanda kuphela so ke kunanzelela ukuthi khona singakuvumela khona lokho abantwana laba bazayehluleka ukuthi phambili basebenze ngoba vele abakujayeleyo kususela bevula amehlo beqasa ukubona ukuthi into zonke ziyabuya kanti impilo kayinjalo kuyenzakala njengomzali ulali kuyenzakala into ziyenzakala ngokuthena kwazo ezayenza ukuthi ungasaqhubekeli phambili kunjengoba kunjalo bese umlimaza umntwana abase siba yifailure nje empilweni ayehluleke lokuthi abambe ngabe ngenxa yokuthi njengomzali awuvezanga okuyikho uNkulunkulu afisa ukubana abantwana bakuzwisise uluntu lonke lokuzwisise ukuthi kumele sisebenze siyabonga ngeindlela nxa ngilalele sonke uma sikhuluma lapha siyavumelana ukuthi ukusebenza isibusiso njalo labantwana kabakuthokozele ukuthi ukusebenza njani singakwenzi kube isiqalekiso kube into embi ngoba nxa usuthana hayi hambe esebenza ngathi wenze lokho kubi songani into enjani embi siyavumelana futhi ukuthena enye indlela yokuphumelela esikhuluma njalo siceba ukuphumelela kusekusebenzeni nxa ungasebenza ngeke uphumelele alright khathesi ususebenza usuzuza ini inzuzo yakho sesikhangela khathesi ukuphumela usuzuza ini inzuzo akungifundele incwadi kaTimothy wokuqala ngo5 verse ka8 lozakha ngo14 verse 23 esayidinga lapha ngiphosela umbuzo yes ukudlala yikusebenza yini na nanku umbuzo kwesinye isikhathi abantwana baba lesikhathi esilutshwane sokusebenza kodwa babe lesikhathi eside sokudlala kungaba yingxenye yokusebenza babe izithukuthuku beginqile bevele ekudlaleni ongikhumbuza ntshela abantu abami besakhula ngithi njengabantwana kulento ezithize kumele lizenze number 1 kumele ukuthi nxa livele esikole listarta amabhuku enu ngifuna ulibona listarta ngifuna ukubona lidlala ngifuna ukubona lisebenza into ezingithole ezibona zenzakale kini lisasengabantwana ithuba lokudlala kalibe khona elokusebenza kalibe khona elokustarta amabhuku kalibe njani alibe khona singazabantu bathini umbuzo nanku uqondile ukudlala kodwa into yonke ingadlulisa amalawulo yes ngokumntwana vele kumele adlale isikhathi sakhe kumele adlale ukuze nxa sengumuntu omdala ngaqasa ukudlala futhi kodwa ke sinanzele khonapho ukuthi ungadlulisa amalawulo njalo engqondweni umkhumbulo ukuthi kuyasetshenzwa ungaze wabaleka so kungumlando wabazali okunika abantwana umsebenzi abantwana kabanga kwesinye isikhathi okwenza abantwana batshone bedlala ukuthi baswele umsebenzi okwezinto kumele benjani bezenze bese beqeda isikhathi esiningi besichithe ekudlaleni abasoze baphumele ngokuhlala akusipalelela nivesi singene kosta abazali mhlawumbe uNkulunkulu asibusileyo sathola abancedisi ngekhaya shiya ungasiphathisa ukuthi sincedise nabantwana labantu bengaze balahleka bengaboni into engayisiyo ukuthi kasakwazi ukuthi umntwana oyinkazana endlule umbheda usakwazi lokupheka uzathathwa ngubani uzaphekela ngubani emzini wakhe so asikunanzelele ukuthi yebo abancedisi bakhona kodwa akuthiyongo ukuthi sebethatha
irole yakho wena lo mntwana ukuthi umntwana ikhangele ukuthi afunde isikolo sakuqalisana sokuthi afunde abe groomed ukuze laye ayeqhubekisa impilo phambili. Yes, ngiyayizwa indaba le iyachisa sibili ukuthi abantwana kanjani ngabafundiswe. Kodwa kumele bafundiswe abantwana ukuthi sisebenza kathi simntanami ugcina njani lokhu uJehova akufake ezandleni zakho. Kutabe kumele singene khona kathi akusifundele namavesi engiwacelileyo. Timothy wakuqala ngo5 verse lika8. Uma umuntu enganakekeli izihlobo zakhe ikakhulu abendlu yakwabo usele lulahlile ukholo lwakhe njalo mubi kakhulu kulalabo abangakholwayo. Right, asibambeni khona phana uZaga ngo14 verse 23. Izaga ngo14 iverse lika23 ithi yona ukusebenza nzima konke kuletha inzuzo kodwa ukuqina ngomlomo kuthelela ubuyanga. Nansi indaba. Ukusebenza nzima kuletha ini? Inzuzo. Lokho kusifisela endaweni yokusebenza. Kodwa lapha kusilethela ini? Inzuzo. Ngifuna sikhangele indaba yenzuzo. Athina amavesi lawo amabili sihlanganisa lela nendlela yokufunda ngekhanda esiqale ngayo. Athini? So iprinciple esithola la imfundiso yokuthi vele ungasebenza kulenzuzo ekhona. Right. Funa inzuzo yakho ingabe ngelasibusiso esivela kuNkulunkulu. Kodwa inzuzo ekusebenzeni njani ikhona. Bese kusiza kithi thina njengamakholwa njengamaKristu ukuthi kule inzuzo ebuyivele kusebenzeni siyiphatha njani. Now ivesi yokuqala ebalwe ngumfundisi ibisikhuluma ngokulahla ukukholwa ngani irevelation yini ukuthi ukulahla ukukholwa sokukwekela ukubuya eChurch ngeSabbath hayi kodwa ukulahla ukukholwa yikunganakekeli izihlobo. Right. Lanxa uyabuthwela iBhayibheli elikhulu elimangalisayo uhlabela kuChurch choir kodwa nxa ulenzuzo oyizuzayo emangalisayo uthiwa isibhantsha kodwa izihlobo labaseduze lawo ngabanakekeli usuka kunganako akuhambi kahle. Yikho kuqhakathekile ukuthi ekuhlaleni kwethu sinanzelele abaphila funa besemakhaya nxa silabazali abangekho eduze kwethu sibanakekele. Nxa silezihlobo lezintandane emulini kazinakekele ngendlela ungadinga udumo okubukwa ngabakhatshana khonale abangabakho bathwele nzima ube lo dumo olumangalisayo bakhulume ngayo all over kodwa ngapha ayikhona ukuthi sibathengele izinto ezimangalisayo impuphu balayo yini amafutha balawo yini ukuze impilo iqhubeke into ezincane ezidingakalayo balazo yini. Bese sikhuluma khonapho futhi ngokuqina emlonyeni ukuthi kula nzuzo. Alright. Uyawazi ukuthi kwesinye isikhathi siyakwanisa ukuqina emlonyeni. Ube ngikhuluma ngisolo ukuthi mina nginje kathesi ngenxa ukuthi ngafelwa ngabazali ngimncane. Mina okwenza ngibe nje kathesi kungenxa lokhu la lokhu siba isizathu sibili economy kwathini kodwa singasebenzi. Konke konkena kulethe inzuzo. Okulethe inzuzo ukuthi khona sisebenze. uNkulunkulu ubusisa imisebenzi yezandla. Siyabonga. Ake ngikhangele lokho ngamafitshane uma ulandela wonke amanyathelo okondla umntwana nangokumfundisa endleleni zonke kodwa baphunyuke kunjalo kulungile yini ukuthi uzisole uze ucake ucabanga ukuthi kulokuphambanisa thize okwenzileyo? Kungaba liphutha ukuthi umzali afike kutheni sehluleke wazi wabona ngani uNkulunkulu la umfulathele. Umlando ukufundisa ugcwalise ufundise. Nxa umntwana esehlubukile awumkhalali susiya enkosini uncenga ngapho uqhubeka ngoba lo uNkulunkulu waba lo mntana kuJudas wahlamuka kunjalo kodwa wasilandelela thina ngapha ngesiphambano wathi buyaninda nxa lalahleka. So ungazikhalali mzali qhubeka ufundisa ukhuleka umntwana uthena kuthiwa iBhayibheli kuZaga angaqeqetshwa kuhle lanxa ephambukile uzaza ebuya nxa esaphila. Singazikhalali sicine sikhohle umlimo asiqhubekeni simkhonza labantwana siqhubeka sibanqane. Khangela futhi ingozi ukuzikhalala. Ukuthi ungazikhalala ngenxa ukuthi lo mntwana usehlamukile waphambuka kuza kulimaza even lesemkhuhlaneni. Ukuzathola umuntu selama BP selabo heart. Abesehluleka futhi lokondla laba abanye abantwana. Ngenxa yomntwana oyedwa. Ikanti ngekho umfundisi uthintayo ukuthi qhubekela phambili lokhu uncenga izulu. Ukhulumisana lezulu kodwa la uqhubeka phela umlando ubanzi asuye yedwa nalomntwana. Siyabonga. Nxa ngilalele lapha futhi ngifunda izinto ezintathu esikhuluma ngazo.
ukuthi ekukhuliseni ukuthi abantwana ngezikhathi sasenamandla kasibe neqiniso ukuthi imithandazo yekuseni ntambama ikhona umumo wangekhaya uyatsho lapha kuyakhonza. Okwesibili asibafundiseni esisikhulumile ukuthi abantwana bakukholise ukusebenza ngokukhululeka. Okwesithathu sibancedise bona bazuze imfundo enjani eqotho. Ayisiyo yonke imfundo engabasiza empilweni lanxa bengaba nama-A labakho konke babe ngodokotela kodwa ayisiyo yonke imfundo kumele bazuze imfundo ezakubakha ebalungisele ini ezulu. Kunzima ukufundisa umuntu okuhlukumezayo wena ukwazi ukuthi ufake konke. Kodwa iBhayibheli lithi la nxa kunjalo kasingadelini. Kunzima sibili akukho lula. Kodwa ilizwi lenkosi lithi kasiqhubekeni sisenza lokho okukhangelela ukuthi sikwenze njengabazali. Maybe kulabo abayibo abahlupha abazali singabancenga namhla esifundweni ukuthi hayi kasenzeni kahle lathi sinanzelele lapha esiwe khona njengabantwana ukwenzela ukuthi impila kahle lokukholwa kwabazali. Kwesinye isikhathi nxa sokusebandleni kuyathiwa kodwa uyahlabelisa ulomntwana onje besitsho thina sokungana kusahambi kahle khona. Ngiyindlela futhi nxa ukhuma ngokuphumelela onye ukuphumelela kusekuthini lawe mntwana ahloniphe uyihlo lonke. Amen. Siyabonga. Ngifuna sike sikhangele uJeremiya ngo-31:33 loZakha ngo-22 verse ka-1. uJeremiya 31 verse 33 thina isivumelwano engizasenza lendlu yaka-Israyeli ngemva kwaleso sikhathi lesi kutsho uJehova, ngizakufaka umthetho wami ezingqondweni zabo ngiwulobe enhliziyweni zabo, ngizakuba nguNkulunkulu wabo labo bazakuba ngabantu bami. Akuthintele uZakha 22 verse 1. Zakha ngo-22 ivesi ngelika-1. Yes. Uthi yena ibizo elihle liyathandeka lenotho enengi ukuhlonitshwa kungcono kulesiwula kumbe igolide. Nansi indaba ibizo elihle lingcono kwenjani? Liyathandeka ngithi. Lapha ngikhangele sesikhangele kakhulu ukuthi bantwana sonkeni ukuze siphumeka senze njani? Kasisebenzeni. Leli verse lana ibizo elihle linjani? Liyathandeka. Mahluko bani omele ukhanye phakathi kwesisebenzi esimaziyo uNkulunkulu lesisebenzi esingamaziyo uNkulunkulu? Kambe omsebenzelayo engalala buze behle buthongo esazibona wena ukhona na? Maybe kokucina ekubuzeni kwami sibese siphendula konke kawani. Kambe nxa ungathi hayi ngasemfuna ukuchiya lo msebenzi okusebenzelayo ngakhathaze ngokusuka kwakho kumbe ngathi na hayi mali dunyiswa igama lenkosi kahambe asike sixoxele ngalindaba. Ngitatekiswe ekaZakha le ithi ibizo elihle liyathandeka kule notho enengi ukuhlonitshwa kungcono kulesiwula kumbe igolide. Yes. Indaba yokuba isisebenzi esiyinceku kumele beyisibusi lapha engisebenza khona. NgingumKristu kangifike ebantwini babona uJesu engimkhonzayo. Ibizo elihle lithi isimilo. So ngenye indlela isisebenzi kasibe lesimilo esiqotho. NjengoJosefa wachiya uNkulunkulu esaziwe eGibhithe. Umbuzo wakho ukuthi sure nxa umuntu esuka emsebenzini bangakhala yini ukuthi ngabe uyaqhubeka ngoba sithembe wena. Balaleli ngicela ukunika insilela ukuthi nxa ngisebenza kangisebenze ngisazi ukuthi ngisemsebenzini ukuthi ngithole inzuzo. Lemsebenzini ukuthi uNkulunkulu aziwe ngabantu ukuthi uNkulunkulu ukhona uyagcina uNkulunkulu uyavikela umuntu. Ngingabi lichapha lokuthi ngisebenza ngiphinde ngihlambaza igama likaMlimi ngesizwe sami la ngebizo lami lenkosi. Ngeyindlela ubuKristu bakho ngayisibo uthwele iBhayibheli siye church kuphela. Yebo baba. Insuku zonke zokuphila kwakho kumbe usebenza emarket kumbe usebenza ngaphi kumele abantu babone umuntu uhamba noJesu ufuna ukuthini? Bengikhala kwamfana uJeremiya ngo-31:33 nxa isithi khona umlayo ngizawuloba enhlinziyweni. Kuthi ukuthi okusenhlinziyweni kuyaphuma phandle umlayo. Izithelo zangikhona ngezisuka ngaphi enhlinziyweni. Uzakwenza ukuthi lasemsebenzini babone la ngemvala lo muntu kukhona ngaye. Khona okwenzakala kuJosefa. Siyathothi khona ukuthembeka kwakhe kuJacob.
ulabani kwaba nzima ukuthi kanjani ayehlukane laye kodwa ngoba mbona ukuthi uNkulunkulu ngibusisile ukukhona bakho abafana abusiswa ukukhona bakho wena umuntu kaNkulunkulu olomlayo obhalwe enhlinzweni ngokuthembeka kwakho ikhampani yabusiswa izisebenzi osebenza ngazo ziyabusiswa futhi kulendonsela enhle ukuhamba loNkulunkulu uzathola ukuthi khona ukugela abanengi esiKristwini sakho ngendlela oziphatha ngayo maybe kwesinye isikhathi sisuka sigcile emsebenzini lezinto okukhangelela ukuthi sizenze emsebenzini bese sibalekela ukuthi ekusebenzeni kwethu uNkulunkulu ukhangelela ukuthi siveze impilo enjani uhlonzi lwempilo sisemsebenzini khona ngani olukhangelelwe izulu lumi njani kwesinye isikhathi siyathi ayisenzile kodwa sibhode ngale sayenza okunye okungayiso quality kodwa sithikho ukuthi hayi namhla sisebenzile kodwa ekusebenzeni kwethu uNkulunkulu ukhangelela ukuthi siveze isiqongo esimangalisayo ngokuziphatha kwethu la ngokusebenza kwethu maybe bese ngibuya kulokhu okungalethi ibizwe elihle ngensuku zanamhlanje okungalethi ibizwe elihle injengo right ezimfeni ungahamba usiyachumayela bahle bethwale izinto zabo lezitulo bayihlala ngale nxa kuyisikhathi sechurch bathi hayi uzakhuluma ukuthi sichiwe utshwala hayi sikho sikulandileyo kodwa hayi silanda ukuzokududuza izimuli kodwa injengo ayilethi ibizo elihle in fact iletha funa ibizo elingekho lihle sigabeni funa kwesinye isikhathi singakunanzelela sikhuthaza ukuthi nxa kuvuma kasichiyeni okungadiliza ibizo ligcine lingasabili ibizo elinjani elihle bese senza lokho kuyintando kaNkulunkulu kubalisiwe esifundweni umlayo kaNkulunkulu ukubana kasikugcineni siwenzeni ngoba wona ulotshiwe enhlizweni zabo bani zethu ngendlela sithi thina nxa ngingumKristu amlanga ngibe ludubo kumele isigaba sithokoze ngami abangiqhatshileyo bathokoze ngami bambone uNkulunkulu ongathokoziyo ngami ngozonda uNkulunkulu kodwa umthanda uNkulunkulu abona lo muntu kukhona vele mfundisi khonapho abakuzondayo basoze baswelakala anti sikucontroversy phakathi kwempikiswano enkulu kodwa ukuthi emsebenzini sokumele nginjani ngingathembeki ngoba singananzelela kule advantage kule sithelo esihle ukuthembeka emsebenzini uJoseph wathembeka emsebenzini and ngokuthembeka kwakhe ukuthi izidlingo zange zibe khona zaba khona izidlingo umkaPhotifa ngoba isidlingo esikhulu simthola esiya ejele kodwa konke khona ukukhiyana ukuthi uNkulunkulu wayemhlanekile simbone njani ethola ipromotion uyayithola ipromotion emsebenzini phakathi kwenzondo ngenxa yokuthi uhamba loNkulunkulu ngakho ke bangasikhathazi khona lokho ukuthi nisebenza kuhle kangaka izidlingo zidingayo zivele zikhona ngoba siphakathi kwempikiswano enkulu uKristu loSathane okuhle lokubi ekusebenzeni kwethu uKorintiya wokuqala ngo10 verse 31 lo Chronicle 29 verse 11 to 12 sibone ngani udinga bana ukusebenza kwethu kulethe udumo kubani siqalise ngo1 Corinthians 10 verse 31 othi ngifunde u29 umlando right lesijwayele 29 verse ngu11 12 yes uthi verse 11 ungobakho o Jehova ubukhulu lamandla lodumo lobukhosi ngoba bonke okusezulwini lokusemhlabeni ungokwakho ungobakho o Jehova ubukhosi uphakeme wena phezulu kwento zonke inotho lodumo kuvela kuwe ungumbusi wazo zonke izinto esandleni sakho kukhona ukuqina lamandla then uKorintiya bese sikhumbuza ukuthi konke singasiyakwenza asikwenze kulethe udumo kubani enkosini sithi nje ngamafitshane udumo lonke liyakubani ivesi siphendulele ivesi ngakade ngifuna lapho ukuthi ngithi mina ubuqotho lokuthembeka kuvele kuveza ukuthi esintweni lo uzalwe ebantwini ngoba impilo yakho iveza lapho vela khona nxa futhi uhlamba zothi kathi pho uzalwa endaweni enjani so nxa sesingamaKristu sesizele ngokutsha kasivezele uKristu ngoba nguye osinika inotho so udumo kaluye kuNkulunkulu onguye onika impilo lenotho engilayo yes okunye saxoxa la ngaphandle kwale lokhozeni kulokunye kuyingozi emfisa sesikukhangele masinyane bathandekayo kulabantu abaningi asebeqedela bamotsha lempilo zabantu ngokuyadinga izixwayiso endaweni ezingayisizo
ngiyabona enye iclip ku WhatsApp umpholisi othize exwayisa abantu ukuthi hey bambana abantwana baphelekezelene ezikolweni lasemuva kulabo abantu abatshontsha abantwana kulalokho khona okwenzakalayo kodwa konke kwenzakala ngokufuna ukuphumelela ukufuna inotho tuzo abantu bese ziphela sisixwayisa kwana bathandekayo siye kubani nxa sidinga izixwayiso asikhangeleni incwadi kaZaga usihlabelelo ngo1 iverse ka1 kusiya ku3 Isihlabelelo 1 verse 1 kusiya ku3 yes nxa ngivula bengisithi mina kuvele balalele babukeli nxa singafulathela uThixo kakusoze kuhambe ngoba kuthiwa ukudinga ukuxwayisa kwaNkulunkulu ikho kusizayo 1 verse 1 kusiya ku3 ithi ubusisiwe umuntu ongahambi ngezaluleke zababi ongemiyo endleleni yezoni ongahlaliyo esihlalweni sabaxolodayo kodwa ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova futhi unakana ngomthetho wakhe imini lebusuku unjengesihlahla ehlanyelwe emfuleni yamanzi esithela izithelo zaso ngasikhathi sonke amahlamvu aso kabuni konke akwenzayo kuyaphumela. Amen. Sithini ngaleli verse bathandikayo lesi sixwayiso ayingayiphambili asike sixoxene ngayo. Angikwazi amathuba okuzithokozisa sachitha singa. Right. Ngoba lapha kuleziqu zokusebenza ezimbili. Esokuqala ngongahambi. Lo kahambi ngezeluleko zabanjani? Njalo kami inhlanganisweni ezingaqondanga. So nxa sithola amathuba okukhululeka lathi awuzijabulisa sifunyanwa singapi sitholakala singapi sitholakala sisekulungeni yini kumbe lathi siyathi hayi njengoba ngisebenzile ngaze ngachaya kumbe ibonus lonyaka mana ngilami ngihambe ngiyetholakala kwezinye indawo zobunyama yikho ke kuqhakathekile ukuthi kukho konke sikudingayo sidinge ukuxwayiswa kuNkulunkulu konke sikwenzayo sibuze kuNkulunkulu singaphumeleli ngezinto ezingayisizo omnye othini kufana lokuba secompany usebenza ecompany ikazwe company athi khona kuwe ukuze ngikupromote ukuthi uzusebenze kuhle lapha buya sihlale phansi sikhulumisane ngubonise wena uthi hayi mina ngizazenze lokwami kodwa mfunani ukusebenzisa equipment yakho lento zakho so ke akuvumi bathandekayo ukuthi khona simfake phandle uNkulunkulu thina sizaphumelela asoze siphumelele as long uNkulunkulu engekho as long sisikhambela sodwa asina ukuphumelela ngoba umhlaba ngowakhe lathi singabakhe le plan yokuphila vele ngeyakhe thina silalutho thina silapha emhlabeni lapha abantu duwe phela sebethenze mangifuna sicela usikhulekile so ukuhlupha kodwa lokufitshane ngoba ukuyadinga izixwayiso endaweni njani ezingayisizo uZaga ngo3 verse ka5 usiya ku8 themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke ungathembi okwakho ukuzwisisa mvume kuzo zonke indlela zakho yena uzaqondisa zonke indlela zakho ungazenzi ohlakaniphileyo ngokubona kwakho yesaba uJehova uxayo okubi 8 lokho kuza kuphilisa umzimba wakho kawuqinise lamathambo akho so nxa sifuna siphumelele lapha iverse isikhuthaza ukuthi senze njani siyamise indlela zethu kuJehova ngamacebo ethu nemicabango yethu iye kuJehova enye indlela uyadinga kuye isixwayiso ubusoyameya kuye okuxwayisileyo usenza umsebenzi uphinde ukuthi lenzuzo ungayithola ubuze sengiyithole ngenzeni ukuze impilo iqhubeke kuhle kuthi usiyame kuJehova now kulezigcawu lapha nezikhona esifundweni ezinhlanu ezikhuluma ezibalisa izinto okumele sizinanzelele ngithathekiswa ngomugca othi wona sivalekele izikwelede njenge COVID-19 hayi COVID-19 sayesaba lapha sesigqoka izayeke sanitizer okwesibili yikubana siphile kulokho esikwenelisayo singaphili impilo esinganjani esingayenelisi okwesithathu sisebenze nzima kakhulu okwesine sethembeke kuNkulunkulu okulandelayo bose ukukhulunywa ukubana sikhumbule ukuthi konke kuvela kuNkulunkulu sibe sesihlela impilo zethu ukho konke sikwenza okwesihlanu ube sisebenza gadalala diligent engikuthandileyo lapha kuthiwa yena hleleka sisithini ngakho
uvele umuntu ongahlelekanga ukuphumelela kakhohle ngabo. Yeah. Ngoba nxa usebenza uhlelekile Yes. kuyaletha ukuphumelela. Nxa ulenzuzo awuyichaphazi ugcine usiyayenza into ozakuzenza ngenxa imali sinengi. Yeah. Uyabuhlelela ukuthi le isebenza lokhu lese iyabithuthuka isiba nengi lawo impilo yakho iba impilo yohlonzi. So ukuhleleka licebo lika Mthixo. Yikho ethi sisebenze aphinda sinikele ukuthi seyame ngakuye yena ohlelekileyo. Uthinte ngokuphila ngalokho engikwanelisayo. Ngingafuna ukuthi ngiphile impilo ama-millionaire mina ngivele ngela dole lilodwa. Ngiyananzelela kakhulu angazi masingaqwasa kanjani abatsha abachadayo. Uyachada lapha kube lobunkenyenkenye ibulawa lapha igcwala okunye le venue yangikhona ibe yilana edulo kumangalisayo. Kodwa ke emva kwalokho sesebenzisa imali angalayo izigodi zangikhona singabaqasa sithini? Mbona ngani ukukhulumela uNdlovu ukuthi kasivumeni ukuthi siphile okulingana lenzuzo esiyenelisa ukuyisebenza. Yes. Kuyakwenza ukuthi lawe uhlaliseke engqondweni lempilo kahle lempilo nje ivume ukuthi be impilo ephumelelayo. Yeah. Ukuzwisisa umfundisi khonapho ukuthi ingcebo leyo ibanjisiwe yasiyo yakho. Yeah. Xa uzayichithiza usenza idili elikhulu kakhulu elingafanele konke ngikhana sokuba yincebe engathembekanga. Umlobo silethela ukuthi funa nxa ukwazi ukuthi uzaphila insuku ezingu-30 inyanga le 30 days uthi kumele kube lengcebo efakwe eceleni for usuku ngosuku. Alright. So akumelanga ukuthi uthathe yonke uhliwe ichiya kwenye indawo lapho ichiya khona. Kodwa uthi hlela ukwenzela ukuthi insuku zonke zibe lengcebo lenzuzo emisiwe ukuthi izakhava usuku lo. Ngifuna nje usummarize nge-one word ukuthi ngakho ke uthi ukuphumelela okuyikho yikuphi. Njengoba sike saxoxa ngoJoseph eGibhite, saxoxa ngoJohane esiyakufa. Ukuphumelela okuyikho yikuphi, one word or two. Ukuphumelela okuqotho ikwenza intando kaNkulunkulu. Right. Lokumesaba uJehova. Okay. Ngapho Ukuphumelela abalaleli kukhona sonke siyakufuna. Akula mzali owathi ebusiswe ngomntwana wathi mina lo wami ngifisa ukuthi impilo ihlanhlathe kuye kumbe abe lisela kumbe enze izinto ezingakhangelelwanga umphakathi. Sonke siyakufuna ukuphumelela. Ngakho kuphela nxa singabuyela umdali ongasidalayo lecebo lakhe kuphela yikho siyakuphumelela khona. Amen. Ithuba likhona lanxa mhlawumbe wawuphazamisile wangahambi ngobuqotho isifundo sifikele ukuthi wena uqondise ngoba izulu liyakwamukela. Siyabonga. Umfundisi engatsho ukutshoyo ahlasikhulekele. iBhayibheli lithi umuntu angahlela kodwa uphumelelisa kuJehova. Asiyeni kuye umnikazi wento zonke. Asikhuleke nini. Koselungileyo lomusa. Siyabonga ukuthi sisaphila. Usikhumbuza ukuthi lanxa saba lokwehluleka amathuba sesekhona ngoJesu Kristu. Sinqande siphumelele ukuqala ukwazini uThixo ubususincedisa sisaphila emhlabeni lensuku osinike zona sisebenze khuphe ubuvila ukhuphe konke okungayisikho sibe ngabantu abakho njengenceke ezithembekile uJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen. Amen.